Bagesho re a letamisha le go leamogela ditabeng tša bošegomphio le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša thwi go tšwa Studio 10 re thoma ka dihlogo. The president himself or herself, the cabinet, they cannot identify a king for a kingdom. This is a right that resides only within the royal family. Ntwa ya setulo sa bogoši bja Mazulu e hlwele e loile kgorontshekokgolo ka Pretoria. The ANC-NEC has condemned in the strongest terms the brutal killings of civilians by Hamas. ANC e tshwetše ka mare dipolao tša basadi le bana dikgohlanong tšeo di tšwelago pele tša Israele le Hamas. Batho bešo thobela, ke swere tsela ye le mošomi mmogo Trifos Ntswelengwe. Tonakgolo ya Mazulu Kgošana Mangosuthu Buthelezi yo a ithobaletšego boroko bjo bogolo o be a sena maloka a go bea kgoši Misuzulu ka Zwelithini bjalo ka mohlatlami wa kgoši Goodwill Zwelithini. Se ke go ya ka baeletši ba lapa la bogoši bja Mazulu le Kgošana Simakate Zulu ka Zwelithini yo a latofaditšego mopresidente Cyril Ramaphosa ka gore o sepidišitše taba ye ka lebelo fao a ropilego ba lapa la bogoši tokelo ya bona ya bogologolo ya go bea kgoši ya Mazulu setulong. Se se tšweleletše kgorontshekokgolo ya North Gauteng fao go hlotlwago go bewa setulong ga kgoši Misuzulu ka Zwelithini. Ke ba lelapa la sekgosi sa Amazulu bao ba tlhophang kgosikgolo ya Amazulu. Mopresidente a dirisana le lelapa la bogosi o thapa mojwa boswa morago ga go latela meetlo e rileng. Se ke go ya ka moeledi wa ba lelapa la bogosi ba Amazulu yo ngangang ka gore kopano ya 2021 e go thapilweng Misuzulu ka Zwelithini e ne sa latela setso le meetlo tsa seZulu. The president himself or herself, the cabinet, they cannot identify a king for a kingdom. This is a right that resides only within the royal family. And it's important that even when the legislature decided to regulate how the succession should take place, that ancient right of the royal family to decide who would take over the reins from one great king to the other was preserved. Advocate Thabani Masuku o engwe nokeng ke moeledi wa ga Prince Makade ka Zwelithini yo ngangileng ka gore maloko a botlhokwa a lelapa a le 26 a ne a sa akarediwa kwa kopanong ya 2021 e go thapilweng Prince Misuzulu ka Zwelithini jaaka motlhatlhami wa kgosikgolo. 26 people missing and 2 are expressly recorded. That's Princess Tembi and Prince Mbonisi. Well, they are quintessentially important people. And even in respect of those two, if they're not present, what you say is, hang on people, there are some important people who should be here who've said they can't make it. It's important that we bring them on board. Moeledi wa mopresidente Cyril Ramaphosa le wa kgosikgolo Misuzulu ka Zwelithini ba santse ba tlatlhagisa dingangisano tsa bona kwa kgotlatshekelo. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Tsheko ka gare ga tsheko ya Senzo Meiwa e šuthušeditšwe letšatšing la go sasa. Se se latela morago ga gore moadvokata Thulani Mngomezulu a thwalwe go emela molatofatšwa wa mathomo le wa bobedi go thušana le ramolao Sipho Ramosepele. Mngomezulu o kgopetše kgorotsheko di iri di se kae go boledišana le balatofatšwa bao a ba emetšego. Go sa le bjalo, moahlodi Ratha Mokgwatlheng o ahlotše gore dihlatse tša mathomo tše pedi tšeo di filego bohlatse mokolonele Mhlanganelwa Mbotho le Sergeant Thapelo Monareng ba bitšwe gape go fa bohlatse ka moragonyana. Ba
baipelaetši ka West Bank ka Palestina ba tšere magato a boipelaetši go thekga mapalestina ka Gaza se se latela nakong ya ge dikgohlano magareng ga Israele le Hamas di loya le go feta ka Labohlano Israele e tšhabišitše badudi ba milione ba leboa la Gaza go ya borwa go tšhabela dipolao Hamas e kanne go lwa go fihla e kgaoga letsogo gomme ya botša badudi gore ba se felo ke ditiragalo tša batho bao ba šaretšwego ka Rafah magareng ga Egipeta le Palestina. Batho ba tšhaba go tšwa ka Gaza e le go toropo yeo ile go ya hlaselwa o šoro ka mesebo le dipomo tša lefaufau. And I came to visit my family, my sister, my brother, and I just like before the war like couple days, and I want to spend like two weeks with my family here and enjoy. Dilori tša thušo ya pele di hlomile moraladi o motelele ka Egipeta toropong ya Al Arish. Rafah e magareng ga Sinai Peninsula le Gaza yeo e laolwago ke Hamas gomme ke lona lefelo le le noši leo badudi ba ka tshelago ka gona ka ge le lefelo leo le sa laolwego ke Israele. The humanitarian situation is one which, of course, we're concerned about and that I've raised in all the calls and interactions I've had with other leaders from across the region, and in particular making sure that we can try and get the Rafah crossing open. That will ease the humanitarian situation. There are 6 crossings between Gaza and Israel. All of these crossings are stopped except Rafah crossing. Go le bjalo naga ya Amerika e thuša badudi ba naga yeo bao ba šaretšego ka Israele go tšwa ka nageng yeo ka go šomiša mollwane wa lewatle la ka leboa la ka Haifa go leba Cyprus. I'm here to get on the ship to go to America. Well, the ship is taking us to Cyprus, and we have a flight booked from Cyprus to Dallas. Boetapele bja Hamas bo re bo tšwela pele go ipopa le ka morago ga dikgohlano tšeo. لا تتوقفوا. Do not stop. Continue. Keep on supported by all components of these societies, Arab and Muslim, by all their groups, trends and affiliations. We are striking at our enemies with unprecedented might. I emphasize, this is just the beginning. Our enemies have only begun paying the price. Ge ntwa le gare e tšwela pele go šetše go lobile maphelo a badudi ba go feta diketekete. Go le bjalo go letetšwe gore ANC e tsebiše ka lenaneo la yona go tsena seemo ka bogare ka Middle East. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re bjalo ka mokgatlo ba tshwela ka mare dipolao tša badudi go balwa bana le basadi dikgohlanong tšeo di tšwelago pele ka Israele le Gaza. The ANC-NEC has condemned in the strongest terms the brutal killings of civilians by Hamas. The ANC also has been perturbed by the genocidal and atrocious activities of the State of Israel, which are being directed indiscriminately at Palestinian citizens, shutting them off from all forms of livelihood. On Saturday, we conveyed our condolences to the affected citizens on both sides, may I add, of this conflict, and called for the immediate cessation of these hostilities and a return to negotiations along the two-state solution option. Salamogela badudi ba re bone le metse mabapi ka ntlenyana ga Mokopane Limpopo ba re ba nyaka masepala wa bona badudi ba re ba nyaka gore ba sehlwe e le karolo ya masepala wa selegae wa Mogalakwena bjalo ka ge ba latofatša masepala wo ka go ba hlokomologa badudi ga bjale ba nyaka go kopanya dikarolo kgetho tše mmalwa go itlhamela masepala wo e lego wa bona o le noši le go ela hloko dinyakwa tša bona. Hlokego ya metsi go solelwa ga matlakala le kelela tšhila ye sa laolegego ke tše dingwe tša dihlohlo tšeo badudi ba metsi ya go akaretša Riboni ga Hlako
tao ya tswala le strike ba tere ba lebanego le tšona. Badudi ba re ba gapeletše ga go tsamaya monabo wa dikilomitara tše lekgolo go leba ka dikantorong tša mmasepala wa Mogalakwena gore ba kgone go hwetša ditirelo. Ba re ga ba hwetše ditirelo ke ge ba dula kgola le dikantoro tša mmasepala. We as the resident of Rebone, we want our own municipality because we feel like the fund tsa rena tsa di-service deliveries di fella ko toropong. Ntwa mathomo re tlo lekella ka stadium sa rena sa mo Rebone. Stadium sa mo Rebone ha se khatlise at all. Because bana ba rena ba tshamekela fa ba kana ba lumya ke dihahabi nako ngwe le ngwe. Masepala wa Mogalakwena go petse badudi tshwarelo malebana le go se ba abele meetse. Mo tabeng ya metsi re gopala tshwarelo kudu go badudi ba ko Rebone ka go ba tima metsi mo re tseba go dire ke yona tirelo ya botlhokwa ke shumisha sa botlhokwa se re shumishang ka metlha le mabaka. Masepala o re ba thwetse lori ya go lela matlakala go thuša ka mafelwaneng a o amegilego. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Rebone. Go lahlwa ga kelelatšhila le ditlakala tše dingwe ka mokgwa o sego molaong ka mafelong ao a bulegilego ka motsaneng wa Morokweng ka Northwest go tsošitše matshwenyego gare ga badudi ka tšhilafalo yeo e ka bago gona ya kabo ya meetse a ka fase ga lefase ka lefelong leo. Go ya ka badudi, dilori tša private le tša mmušo di tšholla kelelatšhila ka moo go sego molaong ka mafelong a kgauswi le dipetse ka ntle ga toropo. Ba re se se na le ditlamorago tše šoro go kabo ya meetse a ka fase ga lefase leo. Peleng dipetse tše ntši ka Morokweng di be di tšhilafaditšwe ke tšhila go tšwa dintlwaneng tša boitumelo tša melete ka lefelong le. Dirori tsa kgelelo leswe di kgabeletswe di tshollela leswe mo nageng. Mathata a rona ke gore mo Morokweng re na le reporto ya 2006 from the municipality e re metsi ya rona a kgotlhelegile. So ka tsela ntseng jalo ga rena di borehole mo Morokweng. Metsi ya rona a sosiwa from outside Morokweng. Seno se ka tlhola go kgotlhelega ga metsi a bona a mo tlase ga lefatshe. Re na le kgwetlho ya oli le diesel e tshologang go di boreholeng tsewa e contaminatang di borehole e bolaya le environment e leng gore di le mo go yona. Baagi ba re seno se bontsha fa lefelo la go phepafatsa metsi a kgelelo leswe le tlhokagala thata mo lefelong le. Re ne re batla puso e re agele seo se leswe lotlhe le tshololang teng. Seo ke se re se kopang re le baagi ba Morokweng. Ha ba gopa di-septic tank tsa bonetse go tlana le plek e right e leng gore ba tshela dilo tseng ko teng. Lefapha la metsi mo profenseng le ne la dira dipatlisiso ebile la kwalela moagi yo tlhagisitseng matshwenyego le tlhalosa gore le fitlheletse gareng ga tse dingwe leswe le le omeletseng le le latlhetsweng mo nageng. Lefapha le ne la kopiwa go tshwaela ka ga lekwalo leno la lona mme ga go ope wa lefapha yo neng a tshwaela mo ntlheng eno. Ka fa go le lengwe, masepala wa Sedika wa Dr. Ruth Segomotsi Mompati o tlhaloseditse SABC ka lekwalo le ba le kwetseng ka Phukwi. Lekwalo leno la masepala le ka ya fa diteko tsa metsi di sa fitlhelela kgotlhelesego epe. Ebile baagi ba ne ba laelwa go se dirise metsi a ba ikepetseng le gore ba dirise metsi a ditepe tsa metsi tsa morafe. Masepala wa re o tla tsweletsa dipatlisiso tsa ona le dipuisano tsa ona le lefapha la metsi pele ba tshwaela go ya pele. Sentle English, SABC News, Morokweng. Ditaba di tšwela pele. Tona ya maphodisa Peggy Cele o re go hlomilwe lefapha la twantšho ya bosenyi ka go gwerana le mafapha a mangwe a phethagatšo ya molao go mekamekana le bothata bjo naga e itemogelago bjona tšatši ka tšatši bja borameepo bao ba sego molaong. Cele o be a bolela seo go latela dipoledišano le komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC ye e bego e dutše go sohla-sohla ntlakemo ya bona go melawana ya gabjale. Lefapha leo le akaretša maphodisa, masole, kgoro ya merero ya selegae le kgoro ya tšhireletšo ya mmušo. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pejana ka iri ya bohlano.
ranta e tieletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fokotše. Theko ya dirafia e fokotše ntle fela le ya platinamo. Morago ga katlego ya di-box go fetela go se ka makgaolakgang a sebjana sa lefase sa rugby ka France, o bona o ka re ke eng seo dihlopha tše dingwe tša naga di ka ithutago ka boikgafo bja di-Springboks. Ditlhopha tse ding tsa naga ba tshwanetse ba itse gore go tshamekela naga ke tlotla e go godimo thata, ebile ga wa tshwanela go tshamekela naga o bo heta ntse o ngongorega go thoko. Tshamekela naga o tla ngongorega go morago, dingongorego di tle go morago wena o dirile tiro ya gago. Ke a ra ba lebogisa Springbok ka tiro e ntle ba e dirile, mme tota bone ga nke ba re swabisa ka gope. Ditlhopha tse dingwe tsa bosetšhaba fa di ka na le maikemisetso le maikaelelo a tshwana la setlhopha sa rugby, re tla bona di tswelela pele mo dikgetsong tse di farologaneng, maikaelelo a go emela naga ka bokgabane. Go bua nnete, setlhopha sa di-Springbok se dira ka thata le ka maikemisetso. Ke tshepa gore ditlhopha tsa mo gae ga di ka tsa malebela go tswa mo setlhopheng sa di-Springbok le tsone di ka kgona go ya go gongwe, mme a ke leboge setlhopha sa di-Springbok ka motshameko o montle o ba o tshamekileng kgatlhanong le naga ya France. O šoma ka thata le o šoma ka maikemišetšo le go tepotša gore he le yona game re tlo e wina, go le bjang kapa bjang re tlo šoma ka thata ra e wina game. Bjale a ba dithute mabokopoko a raloke a feta fela, re a ba le boišebile ke motlotlo ka bona ke le mo South Africa ke re diboke re a le leboiša, tswelang pele le be le sethope se fokase. Se ditlhopha tse dingwe tsa Afrika Borwa di ka ithutang sone go tswa fa ke gore ba tshwanetse go nna le lerato, boineelo mo go se ba se dirang gore ba tle ba fofisetse folaga ya Afrika Borwa go godimo. Bagešo di felela mo, gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano SABC Plus, gomme le ka kgatha tema matlakaleng a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go TTT go SASA. Pule o latela ka kakanyo ya maemo a boso, Thobela. SABC madumesha go tša boso bošomele kgono re bona ga botse karolo tše dintšhi tšeo di lo ka bohlabela bja lego ga godimo ka Limpopo province kgonagalo tše di bose tša dipula batirelo tša boso magašo ba re a re hlokomeleng o le ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le yona le go ka kapa bohlabela la ka moswane re sa bona ga botse mara a pešitše ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal kgonagalo tše di botse di šišitše tša dipula di laetša ga botse ka dikarolong tša ka Durban gona ka KwaZulu-Natal go godimo ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane batirelo tša boso magašo ba sa re lemoša ga botse gore a re hlokomeleng re ka ba le pula e ntšhi ka dikarolong tšeo di lego ka Limpopo province o tsena bjalo ka dikarolong tša ka Freistata wa godimo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal magašo a re hlokomeleng dipula tše re otleleng gabotse mebileng ya ka Afrika Borwa ba sa re lemoša gabotsenyana fela batirelo tša boso gore a re hlokomeleng re ka ba le pula tša matlorotloro ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal tša matla ka dibe re di bona gabotsenyana fela ka Limpopo province magašo ga re otlela ka dikarolong tše a re otleleng gabotse ge re ya go dikgetha tša temperature re thoma bjale ka province ya Gauteng le tlasa gabotse o le ka dikarolong tša ka bogauteng bjale re boletše ka gore maru a tla pharaphara ka go kgetha dibaka kgonagalo tše di bose tša dipula ka dikarolong tša ka bo Pretoria bona lo ka bo Johannesburg gerata ke 20 ka moka go laetša go fodile re gona ka dikarolong tša ka Limpopo province la ka moswane go laetša kgonagalo tše di botse tša dipula re go lebeletše o le ka bothoyandong o le ka botsaneng go fihlabele ka bopolokwane go laetša ga botsena fela go fodile ka baka la gore maro a pešitše ka dikarolong tšeo go le ka dikarolong tša ka Mpumalanga re go bona ga botsenyana fela ka dikarolong tše go tla bo go fodile ka bo Ladyburg ka bo Middelburg le ka bo Mashishing bjalo o le ka bo Mbombela ga botsenyana fela di fodile gerata ke 20 ka moka le motse o teng re gona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go ma Afrika Borwa go laetša go fodile
ka dikarolong tše o le ka bo Richards Bay ka dikarolong tša ka bo Ulundi go atonyela ka moswane maro a apešitše ka dikarolong tšeo re ga botsena fela ka dikarolong tša kapa bohlabela le yona le ka dikarolong tše re boletše ka gore maro a tla ba apešitše ka go kgetha dibaka bjalo re a di bona di tlasenyana go laetša go fodile ka bo mothata go tsena bjalo ka bo East London aowa magešo a rapana gabotse go atonyela ka moswane re a gona ka borwa bodikele ba kapa ka dikarolong tše le gona go laetša go botsena fela go tla be go fodile ka dikarolong tše dintšhi e fela la fiša ka Cape Town ga botsena fela e le 30 ka dikarolong tšeo go a fola ka bo Hermanus 24 re a godimo ka dikarolong tša ka kapa leboa ga botsena fela ka dikarolong tšeng go laetša go tla be go ruthetše la ka moswane go apogile ga botsena fela o le ka bo Uppington 30 o le ka dikarolong tša ka bo DA le ka bo Kimberley 25 ka dikarolong tšeo magešo le tla fiša ga botsena fela ka dikarolong tšeo ge re ya ka Freistata re bona ga botsena fela ka bo Sasolburg re boletše ka kgonagalo tša dipula ka go kgetha dibaka bjalo wena lo ka bo Kroonstad le a tonyela ka moswane a rapareng gabotse ge re di kgarutlela ga botsena fela ka Northwest le tla sa gabotse ka dikarolong tše kgonagalo tša dipula ka bo Rustenburg wena lo ka bo Potchefstroom a wa go tla bo fodile kgrata ke 23 magešo go tšwa go nna ke re mošate